Gukinyanira kwa miario ya wiguano gatagati ga thirikari na mung'ethaniro thutha wa mirurungano iria yacungiria hathara nene kwari ihomoka kuri bururi no riu miario ino nironeka ta ithararitio. RUCIU kamiti ino igicemania kubangana uria agenda ya ubi wa kamiti ya IBC njeru ikung'ethanirwo nayo. Mwena wa Azimio gitongorio ni Kalonzo Musyoka uroka na uthio mweru wa andu mataiganire miario-ini ino ario muthenya umwe kuma gikundi gia KAMWE ne rungu rwa Martha Karua na Jeremiah Kioni mauga miario ino ndiri na mwerekera wa kwihokeka. Yale ambayo tutazungumza yote tumeelewana, agenda kila kitu. And I am calling upon our dialogue team at Bomas. Please don't be conned and don't play part of that conning. We will remain in that Bomas place. We are in Azimio, we are not moving from Azimio. But I can tell you, and our Kenya pia wajue, hawezi kaa pale umedanganya watu for too long. Jatukano eno irerikana ti hindi yambiriria kiuria kinene ari kiria Azimio ireka miario-ini irefatia kurehe kionia kia garama ya iguru ya muturire ya thirikari irakuithia Kenya bigiga ya iguru ya magoti na mathogora meru ma maguta. Riboti ithiete na mbere kuga Azimio mari maumururuke miario-ini ino na mutongoria wa IPA Kalonzo Musyoka uria uratongoria mwena wa Azimio akihorohia urugari uyu undu uria utauritwo ta uthigani ni amwe aru nake thiini wa Azimio. Agenda imewekwa wazi. Agenda moja ni hiyo imetajwa hapa kwamba lazima kuwe na electoral justice. Hiyo sio kusema tu tuweke makamishna wengine ambao wana tabia hiyo ya kuibaiba kura, lakini we want to get the electoral justice including opening of the server. Inywe menyai you are on your own. Twahenio tugiikia kura na uku turathie ni wakaguku gwito kwegane nako twambirie kumenya gwito kwegane nako hatiri mwihoko. Mambo yakienda vizuri sawa sawa, wakileta nyokonyoko si unajua. Mwikoaniro uyu riu ni uthingithitie ngwataniro ya Azimio ukioneka hata hari na kadi hitheo na mwihoko wa ngwataniro na utongoria wa Kalonzo Musyoka ugikirirwo njika amwe ya atongoria thiini wa Azimio magikwa aya gukorwo akirianira na thirikari metha-ini imwe. They cushioned the increase of fuel last month, the month of August, to me, just to ensure that we were calm when we had foreigners visiting us during the climate change. These are con people. We are serious about the work before us, and we have purposely decided to ignore external negative energy. Kwiyumiria king'ang'aine kwa mutongoria wa Kenya Martha Karua na Jeremiah Kioni makiuga gutire kundu miario-ini irorete ni gutumurite ciuria cia uria ngwataniro ino iguikara kugikinya matiri na mwihoko na ndereba wa miario ino dariri ciothe ikionania RUCIU rwa Azimio ruhana mai iroto-ini. Grifotera KAMITI TV ritwara kwa ni Mwaura wa Ndung'u.